Tak payah jadi syekh besar, tak payah jadi orang besar, sama ada sapu sampah di jalan ataupun orang besar yang memegang jawatan, sama saja KPI dah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Mana ni? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sangat simple, very clear. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup, semua nyawa nafs akan merasai mati. Every soul will taste death. Semua yang hidup mesti mati.